Star Cement Mizoram Premier League season som pathum na clear tu te RG Stadium Mall Pui Train Sibai le vek ule hey soyang khanin Mizo player te thanem tak ei zona thazok te lo mu sakin lo cher chuak to thina Mizoram Premier League kumsang ni som pahnia tanga khel tana ni ya a season som pathum na kumina khel ani dona tuna game kan mu tur Chanmari FC le Kanan FC te hi Mizoram Premier League season som pathumna game hasaber ani dona formation alu tila Chanmari FC lama hianin coach Roching Puyania tarhua hian goalkeeper Timo yaw dona tin center back Soma Efa Soma le teka ten ronom dona alaya hianin Mon Puya Mon Sang le Joel ten ronom dona amalama hianin Aron Amon le Ares te Aronin kop don bok ani Kanan FC lama hianin coach Sizo Than Tuanga apui te kan thiat khania goalkeeper arin zual an ron bang dona tlarhnung lama hianin ruat fela ruat kima soma tin chamte ten ron bang dona tin alai lama te puya benale crespo ten ron dona tin tlarhma lama hianin wal puya David le omomate ten ronin kop don bok ani tika te po season liam ta kha liam wahana khel tamlo ang reng khop mai hai kuminaro season bultrana train mel kan han modia ya sirton tuna somate pon ron that chau ko me SOS FC chuak khan ni hi e heu bena Arona gola traya ava moi ve Arona soyang khanin Aroni Hyderabad tan te polo khel to thina tuna pedlu kha du thu samina tha ani dinglam kila keeper din na lai tak lama khan ani ya mar chu goalkeeper rin zuala tan ben chuangai nam lo pet tha takani ennon le tengki khimi engula tang khenki keeper din na lai engul ani ya ennon le chin tengki Arona pet thangang maya asot deu che keeper tan har sabok ani rin zuala tan Kimeng gula tangkhen ennon le teang arona hi soeng khan season niam ta pokana mu nom khop maya player ball thiam tangkai si ani ai dei lama poron lu kha choin lom kha siam reng maya hi entaila rin zol ta na har sa chi chi bola sot tok vel chi box sia teka din khal zung mai tangkai le mai kha chu mon pui pek mai turom Efa Joela te hai dei lawa han lazet the train goal mo is it kadon vorlu to Arona chance nei le e khai Arona bokani Arona kan ti chaumol don ni na lange a pet lut halutuk kha churin zualatan ama sang bok khan dan har sa khopani goal thatak mai Aronan tum ni zet mai rong khung tatlat mai top score ni theitur pan chance nei tha chau viau don ki Joel khianin anda pheizawa cheta train Arona khi arrange ki hlani free kick pe na live ve lang atang bok khania akum zau merin zualan beng man lo chi veilam kila a thok lut moi lutuk he Joel te ho anin 1-2 khi du thu samin a tha a finish tu khi minarana ni lo bok ani a lut thangang maya Chanmari FC lam hi long range goal kan tiang chi hin nei thei khop mai ai dei lama po khanin Joel mangin goal thazet mai hla tak tang han lo pet lut to tuna po khanin kan mu zui le a thadon loi mokan te thata phiana are sa tangin mon puya Soma train Arona bokani Arona ball ava thaim Soma na laya vorluta a goal le ngal khai Chanmari FC an khung mol mai tuna goal khung tu kha Aresa right wing garania tikhanin Chanmari FC lamin sithum fain man shoi der mai khen tele Soma le Arona in 1-2 khi world class takani moi takani tien Soman ar lirin dinglamang cross phaya
cho nên are saron dok zok maya khi rin zol khen en deuh top to maya ti ngai nom to lo bok ani khalai goal setup kha chu team goal moi tak thabok si a zira zir thiam chi kan tiang kha ni ti thiam top chi ni lem lawang kha khi en taila offside lawa a khi rin zol en top to are sa pe lu thabok si a tal thei viau ani kha mu nom khop maya tuna Chanmari FC lama mel kan mu vele thungani Joela free kick ron hlot chuang le a en tiang a free kick hlot chuan na la ya khi amon bon pensava Joela an tlan phaya te puya khianin dai khal chiang khop mai free kick arona bokina chui le don ni khi daila arona pedlu lengem arona lo zokin arona second ball arona free kick at chui lo mai ra ball per moi zat mena volley lut le ati khan hat trick a siam ma khop mai first half a hat trick siam der mai hat trick hi Mizoram Premier League first half a kan mulo na rei to mai ro chu hei arona train kan muta der mai free kick kimi ball chu khi du thu samina thatok lava te puina lo dang zawa mi bolet khi arona khianin chui zui le dan ngai dom to lo ni rin zuala tan velam kila chiana chiang mang khengina thlok lut ta ti kha chuanin arona hi season tran chau ni ma se top score ni thei tur din muna thata hal khop mai khi soma pe ta fu tok lova ball per phaya khi de velam kila moi zaten pe du tani relegate lo chi mai ro cha playoff khel ngai khan an han oma playoff la mai ro anol sam taphian thungani playoff a khan ram hnun not lam kha aggregate ang goal so bahat goal thum ngotin anan sop theiniya Mizoram Premier League hain an mel kan han mo chun zom don ani playoff lam te hi chiang sa lom han ti thing khan chemai ro suni chi to lo tun thil thing lai kha kila khianin khi so ma khen arona khi bola pe pheya kimi khianin road fela khen bola la le ta arona khen awa thai le ta kimi chi khen ni tilui ni da kha chu red card mu nge turani road fella direct red card kha chu mang lo ve bok ani red card mu nge en tu chan chu kut kha tho tlat maya valpuya an lut ngat se choni na moi khopang man sa ti moi tan har san na thlen lem lo wa valpuya train te puya chance a rem no tuk to lo deuh bok ani mon sang an lo cover thabok sia are sa phak donem are sa amain thru bolen pe alaya amona umboka amona Devita center back thatakaron ni vele tlat mai Kanan FC Malfred atipon ron lut vele ta tepuya moi ngang mai hakim lo zo kin goal an on khunga Crespo mangin tikhan Kanan FC kim lo zo an khel nuwa an goal tun game ama saber tin Mizoram Premier League season som pathum nan goal ma saber ni bok an ron khung tlat mai ni en taila Chanmari FC lam Kanan FC kim lo laka game an dominate chawviu turang ngai ni lain goal chua sok an tang tat mai khian taila Crespo la chuak tha velam kila alut moi bokani kil box se ti moi tan po dan ngai naum lo ni khi tha tak zet benan bolan da phe te puyan lo la vele ya ta tang khianin Crespo tan an da pheya hi Crespo class takani velam kila ti moi tan dan ngai naum lo kha ha chu experienced player patni tirama team tan ma ve ven khela tura chuna in check chin an khosa chawnia bena ball arona through ball thakho me amona tan amona ball train mai kala rin zuala
kha chu top safe dik takani dang thatak zet enon le tara khi amona handball lova khi bena te ho bena le cham te kat jok maya khi ta hianin Michael atan Michael hen voi khadan thruai nga la rin zola dang thatak zet ani mo ball trainer re sanania te ka pek to roma chuti ro chuanin Emmanuel pek le mai to roma are sa na paltang zel teka ball trangin ma som ki ma free kick ball ped luya amona goal a try va moi ve amona goal Mizoram Premier League season som pathum na ma tan bi ka goal ma saber ania free kick atangin tikhan an goal nga na aron khung ta ani khian taila deflect omzo ne goalkeeper in zol tang khina harsa deu chi bokani khi meng goal tang khian en le taila khi an deflect zau my crespon ole tikhan Mizoram Premier League season som pathum na match masabera khu hon na kan zo felta champion lai Chanmari FC laming goal khatin nena changin point thum nen bul han tran ta ni heng khela hianin aronan hat-trick asiama ani baka hianin amona le RS len goal khat ve ven khung bok ani tin awan doi jok Kanan FC tan Crespon an golom chun a khung ve boka tikhan Mizoram Premier League season kalmega Chanmari FC champion lai chun point thum nen bul an tran ta ni